Ubek troh bakalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedara lon pencinta makanan sehat. Kakyun nukser cara pugot boh rom-rom. Atau boh mucrot. Atau boh duk budo. Pakon tuman letat nanji. Karena lain daerah di Aceh. Lain nan guhun. Na yang hun boh rom-rom karena gubalot ngon u. Na yang hun boh duk budoh karena diduk budoh wate guru boh. Dan na yang hun boh mucrot. Karena mucrot wate takap. Berikut adalah bahan-bahannya yaitu tupong lukat, tupong gandong, boh kutila kuneng, saka, sira, meses, gulaban, utuku, kakyun pugot 3 variasi aso, yaitu aso gulaban, aso saka, dan aso coklat atau meses. Boh kutila kalu kakyun ruboh dile, sehingga mangat kakyun ulek-ulek. Kakyun ulek-ulek sampai sare bicah. Kemudian kakyun tambahkan tupong lukat, tupong gandong, dan boh kutila. Kakyun tambahkan sira bacut. Kakyun lawok-lawok. Sambilan kakyun lawok. Kakyun tambahkan ihangat bacut-bacut. Rasa ji agak susah lawok ngon sendok. Bah kakyun ramah-ramah ngon jaro mantong. Tenang jaro kakyun kaagleh. Kalu kakyun boh sabon buno. Kakyun ramah-ramah sampai jutku adonan. Jino kakyun akan bulit-bulit. Kakyun pakai kantong plastik bekas kakyun balot ulok-ulok buno. Ternyata agak kecil. Kakyun coba pakai kantong plastik bekas tupong. Ternyata juga kebesaran. Oh lu bulit-bulit. Kakyun puruhung tungoh. Kakyun boh gula merah di dalam. Kakyun toplom. Kakyun bulit-bulit lom. Nyo yang kakyun boh saka. Nyo kakyun boh meses.
Yang kakyun boh meses. Kakyun tandangon kencu mirah. Jino kakyun ruboh lam isu umju. Kakyun pusu i. Si tungoh kanot sampai ju. Alunyan kakyun tik boh rom-rom yang kaluh kakyun bulit-bulit. Dangdang masak. Kakyun boh sirangon saka dalam udile. Kakyun lawok-lawok mangat murata. Munyunuk suop dile. Pihjut. Tapi kakyun han ek ribet-ribet le. Munyo ka diduk budoh. Nyo tanda ji ka masak. Kajut tarung. Kakyun rungon sareng. Langsong kakyun sareng. Lage kakyun drop anuk abik-abik. Luhnyan langsong kakyun ruah lam u. Kakyun gule-gule. Bah mukumat u. Lage nyo seharus ji pugot boh rom-rom. Bulit-bulit di bineh dapu. Luh bulit-bulit. Langsong tik lam isu umju. Sebagaimana gu pugot le urung-urung tuhadile. Nyoka jadi. Kajut pajoh. Tapi bek pajoh cot uro. Pajoh oh luh buka entek. Bek tuwo subscribe. Like, share, dan komen munyona yang hanapah. Yang bek pudong dawa. Kakyun han ek mudawa tungoh puasa. Entek luh buka. Home.